Muraho neza bakunzi bacu. Uyu muri kumwe na none ni Miss Adi. Twabagereye muri Home Golden White. Twasanze bafite igisubizo ku bantu bafite uruhu wenda rwangijwe n'isabune zisanzwe. Twasanze bafite isabune yo koga nziza yitwa Yellow Body Soap. Iyi ni isabune yo itanga igisubizo ku bantu bafite uruhu wenda rwangize ingaruka n'isabune boga zisanzwe za gifura n'ibindi. Iyi ni isabune y'amazi idufasha kugira uruhu rwacu rugahehera neza. Isabune rero wayibona nawe ni yawe, iragukwiriye kandi irakubereye. Hamwe na Home Golden White wayihambangara kuri ya nimero iri kuri screen yawe bakayikugezaho aho waba uri hose mu gihugu. Home Golden White ubaye igisubizo ku banyarwanda. Use Yellow Body Soap every day. Isabune nziza. Uruhu rwawe ruhehereye. Na Home Golden White hamagara 078 19 18 540.